Anti TikTokers abe clashing with Kevin Ekobadu Taylor. FNS wabeka ye. I say I or there Ghana for no MPP for say omo nchire university ba akopɛ Akufo esi ye. Omo abe like in fact omo man record. Omo man record. Omo man record. That's it. Me botro. No actually wadwe ama me. I will comment section. I have Penyah block media. Me so say need him. Obe like if you do not have a subscribe button, somebody click the notification connect latest. Abi sabe chere wadwe and their mama. I will comment section. Best was so baswa. No one share for so any be ashe. 80 Ghana no. Akufo Abia, one of the presidents. Every much said, oh, he is the best president among the best. And I said, he's the best. Every yesterday be why west. Veterans why she? But it was in there that is a good for veterans. Oh, Bobra. What I say? Every was Bobra. Every is Mobra. But to you, so Bobra was Mobra. Comment section. Ayawodia. There was a no no Anna Kevin Ekobadu Taylor. Kevin Taylor ever trying to show this so. And obey there MP for the same for the manum and a good for the best president. And we say or there MP fund. So almost pinpointed to one university. A good for the government and a start here. SRE OC or no one see better now from 2017 to 2024. One university by copy. In our kind ebusia. TikTok maintenance over by Kevin Ekobadu. In fact, over man record. Schools Akufo esi universities omo amana record. Abusiafo Kevin Taylor say NPP aban ba 8 years no. University ba kumpo kromansi abusiafo me betrem universities a NPP aban ba yo mbesi ye na asana no be mama we video na o ka asem no. Na Akufo Addo, you could not build one university, one from scratch. One university for this country. You could not build one university. For me say, me yem bibia me pe evidence inti. Tamana na do see university wie ye. E wo so menya. A okobia no. UTV for cry your news mu mentie. Ghana mampanyi na Addo dankwa Akufo Addo akopie mu wo epoye mantamu. So menya na siapon baako a wonom asie no na wakwakobie ano a eba be fiti ase na hyiafo akwako hia de na eno achi no de asobo fom a phase 2 de toso mienu abusuafo yese wotrofo na ne dance wase ne dance ni won kran we de me dance ni ana me yitrem no university a na Addo NPP aban start ya mu wie e wo so manya anu nie University of Environment and Sustainable Development a NPP aban start ya mu si wie anu nie aban be na si university we bi da aban be na si bi da enu na etwa gunu yesi ye me propaganda bi mu ene ye tran mo amusa tu futuro ngu Ghana fo ani da ene da ho no enu na etwa gunu abusuafo me se bibia umbe wa beka anya nukure bia me ba be kire mo evidence eti will like page you like na share na enye ma pa NPP aban ba yo mbe ye no ye be yini na akire mo enu na etwa gunu enu na etwa gunu abusuafo afei wasasi university biem ho voter region enu na etwa gunu ye friend you has enu ne fe enu na etwa gunu University of Health and Allied Science enu na etwa gunu University kesia NPP aban start ya omusi wie ho aye twane ti friend you has enu na etwa gunu University ayede ye nan kra na bie gate aban be na asibida NPP aban kwa na asibida enu na etwa gunu kesia kama etu obi tran no ka se NPP aban ba ye omumbe ye hia wasa ka se regional hospital NPP aban be sibi ena agenda 111 de medical ye hu video se NPP aban wie miensa abibia wom na NDC fo eba ye omutimi fa adwuma ye fo nti omusi university na etimi nya adwuma na etwa gunu enu na etwa gunu abusafo ye metwantro enu nie enu na etwa gunu kese kama NPP aban start ye omu wie ye etu obi to se NPP aban nya hwe afei Addo says university biem ewo bunso ewo eastern region abusuafo anu nie bunso de no en na etwa gunu kese etu obi tran no dada mo when ma obi atu efutro ngumani anu nie we ewo bunso eastern region en na etwa gunu kese kama afei omo sasi biem wa Ashanti region akomadan offense to akomadan anu su nie enu su na etwa gunu enu nie akomadan ofeso akomadan enu na etwa gunu
abusuafo ye metwa ntoro ne me propaganda politics eti obia we no obia mama obia tu futura ngumani ndc fo tu futura Ghana fo ani ache ba ye be kire mo se asem na mo kan ina nya no kore abusuafo won like ya like na se na follow me na nyama pa pipi ababa ye ombe ye ina ye be na de amamu mi nuanum ndc fo ni didi matem se adeti makoka se so menya university no npp aban na siye na president mama ene kate sword abusuafo me be kire mu data president mama kate sword na ma kire mu data construction ye sha ase se ye besi sa so menya university no mo se president mama ene siye no abusuafo Ghana ha ye to aba 2012 ema president mama 2013 7 January ene yesu ani in 2013 2014 2015 2016 30th December ene da wono date ne da wono 30th December 2016 ena president mama kate sword si ye besi so menya university no abra 2016 7 December ye to abati a president mama ewomu se no da so ye president de ba ye to abati ani wie ye no ena kate sword wantima kate sword 2013 ba besi 2015 wantima kate sword 2016 na ye to abati ano no ena kate sword abusuafo na mi busa se from 30th December ba besi 7 January ye be so president Akufo in no how many days, how many weeks? Even less than 1 week and also less than 2 weeks ye DC university abusuafo ye DC university ana mi busa NDC for date na da wono se me boa ye DC university shortcut no cut yen na da wono ma me nkyere mu university na o mo se president mama na si ye no mo hwe bana na da wono suma hu on se university no na da wono na o maye no project da wono eno na president mama esi ye no wo si no mu green book no mo wo si no sa bana no so wan si no from wan chese blog mpo ni entoy one blog mpo ni entoy ti mu pe university na president mama si ye na ena wo bana no so no mo hwe ena wo so no amu claim say president mama eni si ye no afi mama nkyere mu data construction ehase waka president mama kate sword no so wakate sword 2016 adenti na 2017 construction answer if say na and even issues eba ho eti president Akufo solve wie no 2018 date na da wono 2018 officially and president Akufo inaugurate sa so many university no 2018 na construction ehase eti wo catch mo the difference between inherited yamba inheriti sa project we ewo NDC for president mama wan si sa so many university and do level say na NPP aban ebeto aso dabi na block mpo say ni entoy one block just foundation kura ni entu ni abeto block eti mo amoka say president mama ene si sa university no me say eye lie na me satisfy record we straight say president mama NC just one university mpo ewo Ghana on see one university ewo Ghana NPP aban as university ba kuma 6 na NPP aban asi ewo Ghana asi eti abusuafo 2018 na construction ehase eti me say NDC for no ombenya ombeka se bibia ewo Ghana bia NDC na ye ombenya kran kombeka se Ghana kra ye NDC project bibia ye NDC project bibia NDC project bibia adan efuturo na mutugu ye no dabi yentena o mamu san tu fuduro mu ye ni o yentena ho eti me demo me challenge mu se mu be Frmr TV station a ne embe set record no straight na mo kire university a president mama asi o ewo Ghana na me kire university za NPP aban asi wo Ghana abusuafo mesi ye media group bi mu dabi ye ba with facts eti mo hwe different between university na president mama asi ye no na university na president Akufo esi ye no fe ye na da wono university fe president Akufo ene si ye 2018 on na president na o inaugurate ye na o si ye na da wono eti samu pa university na president mama esi no so menya na munkom green book num ewom afei me ko you has ho
phase 2 President Akufo na kwaji $60 million say obesi phase 2 phase 1 no Professor Mills ene siye phase 2 ene da wono $60 million ena me say President Akufo na kate sword obi kate sword a abusuafo university ni yan starting from scratch wo kate sword e kyeresen wo dia so abofom 2021 wo dia so abofom 2024 ena owie ye ena okobia no etimo ka kyerem se enyo ni nesi phase 2 na and this for more part resen even phase 1 no anya ne nyonko ni phase 2 na President Akufo abisi ye no monko hwe the difference between phase 1 and phase 2 university kekese even ye de na kura bie gate and we see ye phase 2 ho US mo ka kyerem se enyo nesi ye bibia NDC project bibia NDC project me challenge mo na ma challenge mo say mo betre university President Mama siye nti inshallah 2028 2029 NPP sabeba power ebra NPP baba imu no omo hu say ya esire mantem efa baabi no ensuo ho oden sebi ensuo a emmoanom eno na yesanom ede ye aduane ensuo a edi moto fam no eno na yesa ede ye aduane esa num bi eti NPP aban ye na adwe se obayi ye water project ewo emiaya na ensuo ho oden me chere won kura no me enko no yape north east eno na etwagu no water project a NPP aban eye no north east Savannah region and a northern region ebua communities ebiti se bunsunu bebia President Mahama efri bebia ye wo no NPP aban enema pipe ekọ hwa ene omunya pipe no do Mahama krum President Mahama krum edie be na President Mahama ayama eyi Savannah region for onye hwe memese onye hwe de waye no mo mekere ebebua water project wi ebebua emiaye biti se Tamale Metro Yendi Nalerigu Walwale Savurugu ena Chiripone ene water project we are NPP aban ye no no ene samia ye we nyina enum pipe munsuo enso no munum bida enso sirifo sore a ya to ya ba ma NDC a enso munye hwe moaye enu na etwagu no mese me meye propaganda politics o me ba with evidence and facts enu na etwagu no me chere ho kwa ma me sanfa moko upper east water project kesia NPP aban eye no upper east enu na etwagu no ebebua miaye bitise bogatanga paga na vrungu zuarungu bongo bebia miami free bongo ena yorgo sa miaye wei eye miaya NPP aban eye water project a ebua wo mo enso de bia ye so de asirimfo ye to ya ba ma NDC MPs edebe na NDC MPs ayama asirimfo mo kan kire me de bia ye so ye to ya ba mo sa ade a NDC MPs any NDC timi ya bua asirimfo ane se ye beto aba omo de ka asirimfo a ya ba kumase a ye dipa no omo de ka be CC station na omo sa de number atutudwa se o mo amoko siri boga mo amoko na vrungu mo amoko ase mokasia mo nkofro na mfa mo nko free eno de NG kasika ebra ye beto aba na wie no sada na aka ne de ye beba wo aka ne betu aja wa na do sika betu ala orfe aba ade a NDC etimi yema sirimfo ano no ti water project en na twaguno ma me sa fa mo ko ho voter region voter for esoro mato maba ma NDC sa enso NPP baye akwan hospitals chese niema pa omo yama voter region enu na etwaguno water project a omo ye no voter region a ebeboa emiaye bi tise amezofe adakuru zoape mambodi ni ya mo fancheme dini de wanko boni ebebo nti mo fancheme enu na etwaguno eti ye ka omo party a ebo asirimfo a NPP enso de bia asirimfo se ye beto aba na sirimni ede aba na bebo ni nua ma na pira ama na wu a ama NDC aba ban ma ode bebo ni nua enso ne ma pa bia ni a esirim yenya afri NDC for NDC MPs ede be na o maya maye me ndwene ye nkwa ho se mo me ansa ya adwene ye benum suofi na sebesebi awuo
Momia sesa ya adwene NDC mboa esirimfo momia sesa ya adwene. Momia sesa ya adwene eniema pa bia ewosirim bia NPP na ye. NPP na ye monka nkyere me esirim NDC MP so mu esirim eniema papa ye no mayamaye. Even John Dramani mama emra wo bedi wadi assemblyman abeye MP abeye minister abeye vice president abeye president emye sato abama no sa abeye president ene wasa abeye president eniema papa en waya masirifo sesi a seselesi John Dramani mama na meye na dom na so twa ne 4 years we kwa edie be na sirifo de be ebe kai no edie be ne de be kai no wosirim monka nkere me esu de bia esirifo ye sori ya to ya ba ma NDC sa enyamba papa bia no ma ya mai momia sesa ya adwenye sa esirifo ye hu be kire ye papa momia hu se emfaso wo abato so yesrem menuan ma mu osirim me firi bongo rock city bongo na me firi mesrem enyama pa bia aba bongo bia NPP ti yesrem momia sesa ya adwen ne hu se NDC for emboaye yentu ya ba ma NPP inshallah 2028-2029 NPP sabeba power. President Mama katre Ghana ofo se oba free education obema headmasters fo sika no mo ankasa akodwom akoto aponchenam ene wodwanam abrem krana mo mawe ye di sika no be call secondary school oni e dia ma headmaster no na waba amasa manjom na nkoda ni hia so mbedi bia aponchio no ato odwan no ato enunti Ghana ofo ema omumba ekoto abama NDC ebiso ka omo de hyedem sehwe no ma akoto abama NPP aban omo hwe enkura free 2017 eba ya free education ba ya no enne muka mo mane hyedem enne NDC fo ekatre Ghana fo se omo ba omo ta double track na NPP abama enkura ne kono we ko na we abafie na we akọ na omo mbeba fie no ade se ofa teachers mo ana omo ko classes eno nkire se free education na omo ba double track na omo twam yete wo na omo de ba se double track na omo twam na sa enkura na omo se omo ina akoku school mu no we te se enkura ni bia nya esirem school day obi ti Kumasi oni wanya sirem day obi ti sirem no anya Kumasi day obi ti Accra no anya Kumasi day na day na wokọ han dan ama akora no wo ba akọ han dan wo betua water bay atua light bay de eka bay na chenwe eka bay na chenwe and NPP aban yes omo di free education but NDC for apene so da omo ye omo ko 6 match eto nyum free education 419 me say omo pay free education asem omo ba ye school dan block say kromonto na ye den na double track na ometwam ye den na double track na omo ka no ometwam ye tu mufu na mantie NDC fu pay free education asem da ene mo ma no sumahu mu ko tua dan ka atua water bi atua light bi Mumbusa headmasters for ne say NDC aban ka so mu disika be mo amomo akasa akoto aduanu so mo de mo a omo fa mo first kan ma headmasters for no o ma dada ye me ye ka kire mu say NDC aban bi omo dada Ghana for omo dada Ghana for mu ba eniema pa NPP aban bi omo ba be se no ye ka kire mu sumanti ene mo ne ye tumu fo mu tie the next time say NDC aban omo ba mbehwe omo mienu Tire wa dwe mame e wo comment section. Aha Penyah Block Media.